Siyabonga kakhulu bagcwele. Sitawukela nje evile Nkosi lesithweni yami namuhla. Lekuyinteka mhlawumbe nabakahle. Manje sicela masicubeke sefike entaba. Ngicela sike sivule incwadi yesenzo isakhiwo sika-8. Nesenzo isakhiwo sika-11. Sitawuke ngitshele amavesi. Isakhiwo sika-8 ndabizela verse 4 kuphela. Isenzo 8 verse 4. Isenzo chapter number 4. Chapter number 8 verse number 4. Lamapholwa asakha kulo tonke indzawo abehamba alishumayela lelivi. Lapha chapter 11 verse 19 to 26. Verse number 19. Emapholwa labesakhe kuhlushwa lokwalandzela ubulawa kwaStefane ahamba aze efika eFenisiya naseSiphrosi nase-Antioki atshela emaJuda kuphela ngalelivi lenkosi. Labanye babo babengamadvodza aseSiphrosi naseSireni labathi nabefika e-Antioki batshela labetive livi lenkosi. Bashumayela ivangeli lekuthi Jesu yinkosi. Sandla senkosi sasinabo. Bantfu labanyenti bakholwa baphendukela enkosini. Tindzaba ngaloko tefika ebandleni laseJerusalema. Ngako-ke bathumela Barnabasi e-Antioki. Lapho efika wabona ukuthi uNkulunkulu abebabusisile bantfu. Wathokoza wabanxusa bonke ukuthi bethembeke baqiniseke enkosini ngetinhliziyo tonke labo. Barnabasi abengumuntu lolungile, agcwele umoya longcwele nekukholwa. Bantfu labanyenti bangeteka enkosini. Barnabasi wase uya eTarsusi ayofuna Sawule. Kwathi lapho amkhanza wamletha e-Antioki umnyaka wonke bobabili babehlanganyela nebantfu belibandla babefundisa sikhulu esikhulu. Kwakuse-Antioki lapho bafundzi babitwa kwekucala ukuthi ngemaKrestu. Amen. Amen. Ngifuna ukuzama mhlawumbe ukukhuluma nje ngenkonzo noma ngemsebenzi wekuzuza imiphefumulo noma wekuzuza labo labakholwa. Basuza labakholwa ukuthi bangene evangeli. Frankuna ngalokho asaba uzuza imiphefumulo. Lama verse amabili lenza ukuthi ibile sifusile. Mala chapter 8 kuthiwa labo labahlakadekile bahamba besikiswa bahamba everywhere preaching the word. Bahlakadekile bahamba yonke indzawo bashumayela ivangeli. Ngale nakhona kuthiwa labo bahlakadekile ngenxa yokuhlushwa nokubulawa kwaStefane. Ubona emava lapho bashumayela tinyawo bashumayela. Ayikho into letawuwela ukuthi uqualify nawufika ezulwini kuthiwe nekulenhle kwendlula umuntu lobe dedicated wethembeka ekulandzela abanye bethi ekukhanyeni bethi evangelini. Ayikho into yawuwela embusweni lwesuku kuthiwa nekulenhle nalethembile. Ngoba senasikosi yawubhukuka ibuka abantu siyabona lo yabantu ulapha ngenxa yakho. Nawusisoko lawa but ukhona kanye nawe la. Ngoba you opened your mouth and said something to this person about Christ.
le uvumlomo utshela umuntu kaJesu yonke philile. Angizwazela. And I don't think usimra uNkulunkulu can ever think because I am wasting my time by mentioning the name Christ kunamlokho. Mfana isambe kahle abazalana hle. Ngoba akhohle ukuthi Jesu ngiyona lo leyo bazalwane leyamenda ukuthi anguNkulunkulu azaphethe uthatha inyama embathe umuntu embathe kuphasi lokungaka abe umuntu because abefuna ukuthi afe so that angafayela bonke abantu ngayengathi yakhe laba balokho betekuye wasemabuyele ekhaya ke uyayama ukuthi usale ukutiwa leyo msebenzi wenziwe nabantu bakholwa nguye laba khula bayabogedanga angabe uNkulunkulu ufuna bavule manje besakhuluma. Haleluya. Jesu wasebona ngiyakhumbula ukuthi namhlanje eBhayibheli kwakumuntu ozuza imphefumulo lo number 1 the great soul winner leyeba khona emhlabeni Jesu yena qokolwa asihamba ngiyawa emhlabeni. He was a great soul winner. Noma umuntu abemosha isikhathi asichitha isikhathi sakhe umuntu munye nikhona batho laba mgwebile bamyekela bamlahla bambita oke bakama achitha isikhathi Jesu kana umuntu loyo ngikhumbula ngale lama mina lo myeka kutoke manje ukanza nje Jesu hleza phela amathi kaMsimba yabona bonisizwe ngoselo make akora khona ke ubonisizwe lo make lehle eqhojiwe le sule ngale unique asaze ubona umuntu uthi kameka baba namhlanje uphile Jesu ngicela ukunasisi wabona ukuthi hawu ude ulula lo futhi kana sidanga la yokuphile namhlanje abantu la bazabana wabana bethi no bethi cause with many motives and thinking and and then no questions la ndo kephele just mama beka fika kuthanda relaxed atopha kukhuluma kahle ngikhumbula ngizabazana sizabele yelo makene yathi Jesu uqonze ukuthi mwilo wabosifana notubani asayoshumayela asadana nemsizisi ngoba kuhlangana nemsizisi abeki kalwe leminyaka leminyaka le experience because of an experience wethe kwesibayinkinga kana usete sikese for usabale donansi bale uvalele ishisa ushumayela kahle because you are now in original from the point you're still hot wakithi maluma washumayela bathi banosambonela beda abantu beda betiswa you conference betiswa umloki experience betiswa umloki setting ukuthi spiritual gift usawusizi kuphela ukusebenzisa lo manje wasenziswa nje kuphela webona besenziswa wathi ke ihlale nabatshela abanye lo bekuveli. Haleluya. Udininyana khona akaphosa experience uphosa nalwendeke kuye ndakuphela ngozake uJesu abasamuka sakhuluma zakhe awungekhaya akhe bakhuluma ayisida lengozo ngoba ibeleki ayekweba ithi akathembe bathashana Jesu beyakela nje bazalwa nithola kufika kuJesu tingabuyele umfathilami spiritual yakubuyele umfathilami spiritual no dona nakusifuna kudla but kuye nasemoyeni tuphile ithixo Jesu ashumayele tishumayele yakhe they are recorded in the scriptures. Amen. Let me shumayele asebotito because Jesus was a great soul winner. Great soul winner. Legiapile Israel. Hallelujah. Kubra mena nalenya ngikwenza wejati usiona. Wawufende atati for some reason atati alosite. Noma udala wakhe, noma kubana kwakhe, noma ubane mali kwakhe atati alosite.
Le ndoda lebeyithatha ukuthi la umfana is fine. Kodwa umfana siwesubile kulapha kwabene active. Into ezikhola ibeka phasi le bamdlali le. Amdlali amkhulumela abantu bathi umbeka phasi le. Wasukuma nje sisibe wazingele ngekhohlala kuthi. Lo lenza lo sefuna wahamba indoda nebadoda abanye kusukophela indoda ikhaze phasi uwile phasi inyama ingasabona ukuthi kubhekophe yakhe ngicela lapha naye ngibheka yakala kude ukuthi ngizosambalo balwela sabebekile lokukhuluma ukuthi sawo suphelana asikubalwela balwela bakushathumba alwasinzame wathumba wathi Jesu lo tina sopa wathi shoma ile Jesu ikhawuleka la ngela isikhathi la bito la genesimi la kashuma. Hallelujah. Because Jesus was a great soldier. Says standards le kubli kumfana naye standards le kumlimisa standards le mangibe njengo Jesu ulo wena but asivamisi bazalwane ufisa lethanda lokuhlabela sibe nje naye nekuzuza imiphefumulo silandele amakhoba bede nabendo mnanzi lesikuvako asikwamsikwena. Hallelujah. Nasifundile kwazizeze kwazasize siyakhanza lokunyeni kakhulu khona nabangcwele bazisusa abantu babaletha enkosini babaletha ebandleni babaletha ensizisweni bazuzwa bazalwane balava bazalwane nabangakho labanye abakholwako bazifane good terms abantu abakholwa eThailand babangani bathi umngane nkosi akekho nkosi labanye colleagues awusokuzuba emhlanje umsebenzi phela abeka nkosi amanye mamabukumbuzi bayasubela bakusubela ngakutshela mhlawumbe kufanele usome ngapha nafuna kusizeka ngempela kolekile ukuthi usome ngapha simemo alone silungile but there are things divine equipment lokuthi usome ngawo umuntu cannot be difficult with the mind cannot be difficult with the Jesus izaba ekuwe nami it's either asikhulume it's either asakhulume njani. That is why namhla bazalwane Solomon wasizwe esibonisa ngile khangile emntini wakhe bakini emndenini wakhe Solomon wendlakithi yawo ngobe manje amanje akisithi mhlawumbe wesizwe nabathi sathi akisithi mhlawumbe phethe duwe ihlathi lento lephethe ayisithi kungazi siyabona lo bazalwane akisithi lo yes and yes kusizise wena wedwa emndenini wakini awunakuphela ngapha emndenini wakini. My question nami ayikuhlupha ukuthi is our gospel so weak bazalwane ukuthi ukhanze kulonga khona kunebalandzeli sonenzaba yetiyatitelo sokitelo kyamlandzatitsawa but wena uphethe kuphila uphethe kulenazi uphethe kulehle you are still alone. I don't know. The Holy Spirit knows why. Luke chapter 8 verse 4. Nehemiah chapter 11. Kuthiwa kubili kuligabanile le khona. Kuthiwa ngala kuthiwa bahlakateka chapter 8. Bahlakateka everywhere. Yonke isikisa kuthi everywhere. Bahlakateka. Siyabona. Kuthi kendeka solo labazalelaba baka Steve nabahlakateka
bahlela ke chapter 11 ukuthi ngenxa yokubulawa kwaStefan belanjani bahlakateka babaleka ubale manje amathatha ukuthiwa baya kuphupuyasho lamabili lapho abahamba bayakhona nabazali chapter 11 bahlakatekile kanjani bafana not in order bakalayisha imphethe kudumbeze bakalayisha amandafu kudumthwalo kudenemali bangenalutho babalekela ukuthi nathi ngileka sifuna njengabantu njengaStefana yisi bangaphathi lutho no briefcases, no suitcases, no beds and chains, no food, no what, bahlakatekile babalekile. But there is only one thing. Impilo yabo yayimumethe kusithisi. Impilo yabo yayimumethe isizulu. Impilo yabo yayimumethe ukuphila. Bathi kahle ukuthi lesiyawuhlangana naye. Lesiyawuhlangana naye is like ungene ngurabara. Sinayishe phakathi. Sithi bread esibalekile asinalutho sesigameni but esinako lisivulakithi. Hallelujah. Therefore, we are not going to keep quiet. Let's go busy. Ngoba lesisukona lesigcwele bona kufanele abantu bakuthole isikhathi. Inkonzo. Sasa abantu basakhe. Sisi on sinabonke. Sikijima maBhayibheli. Sinencwadi kwemashelo. Sathi sifunde iBhayibheli. Sayibona theology. Senenjani. Bangafa phela lapho. Ube izindlela, ube bonke lokufunda nalokho abantu babhubhe ngale. Ukhona. What you do gift in church. Only. Only a part of you have everything. You know that I believe in all the manifest your heart. Born, they had nothing. Now you have lots of what I believe about there. But God is speech. Like Colossians said, they got that is speech. Whatever they eat, a cool man. Don't they eat? No, it's good night. Best kusisa. Kule nisemba. Kusenda kushithe singabanye bahatu because of who we are. It's not what it is. Basaba, yilo ayifanisa nesizwe. Khona. You know, umlo wahambe tonweni la bakhala bahambe tonweni. Ikose kwakusaba kuna. Yabetha ikose. Yabetha. Baba baphila kuphi? Ongasikhala ukuthi hayi phela siyela ngokusisi. Now I'm going to do this fast. Labantu bakhala ekhaya. Kusabishafa. Ngathi generation. Kule bantwana abaphoqa kusemntwana. Namhlanje sonakhulisa. But indlela lokule mphoqe ngayo ukutyala kusone. Kodwa asule konke. Noma bekubona umuntu asule konke. Noma akho siso esule konke. May pray you. This is what you need. Kuzama usindiswe njani? Unjani usindiswe? Hallelujah. Lesi bazali baba sikhatha ngifuna ukukhuluma kahle ngizabalela awufuna ukujala baba sikhatha hlakatekile basapha baba yona ushumela bashona but they never stopped talking testifying telling people about Christ. Look here, when is setting yakho organized uba nebantu ekhahlangane nihlala endlini nilale together kube nihlangane imndeni ibe together wena mshomunye ukukhuluma nibase ma college ibe together eba college ngisho uvula umlomo
lo bawina wena ugcine wena umkhuba wala college lo wena wala college itayele wala college babuwine wena but wena njengokhona idokubona usebenze ngalo njani ukhuluma naye usebenze kuhle kunebonke ukhuluma konke konke but you don't open your mouth even lo iningi usebenza naye etafuleni yena kuba lebeshi awusho usitaki bonito utawuvana abantu lamiyakho bazalwane siyakhona ukusisiwe siyifulekile sijana siyifulekile siyafuna kwesula lethi imolo letinashuma iKristu bahamba nashisa bahamba malina baphana kulelo bahamba bangena indlela metinja khona bangene kodwa bashuma yena Kristu sishuma Kristu bazalwane sisatha ukushuma na sota shumana kwa mkono isingisi ngishaya matemu to istahela sibe to na utole ba vese kama masine ukaba masine kusiana ngena kuna kama spiritual mati bache ngao kama namtaka jisobe bato kufusa good illumination no spiritual ngao dale umakira ko abapo bala mandowe emakholi zakakho laba malume bayakufanza bakawusho bayakushonipa bafanele futhi they can consider what you are saying bakawusho kodwa une kama type pera kuzungumza ukuyakhola we call winner on Christ. But I'll show you. You don't say anything on Christ. And that's not going to keep right to be easy. Now, here's what I'm doing. See, never call out, never call it down. But if you are it, let say, this school, as I said, is letting the past. Just let it. You know, let him let him Bela itaba nyana lekulawa lekwenza benamsebenze because the message that Christ was still fresh. Kuja ukanda kunabanye babola. Lama mabese bakhola kule. Labanye babola namabese Jesu yakho. Yabezi. Uyakhambe kanjani? Labanye bakhola kule sibakugile labanye kanjani? Bela khona la labanye labantu bekusasiziswa la kunoba sihambe basana akekho nawe ibona ingilosi yemhlaba yokushaya lisithembe wena la ukhona kwalisu ethembe wena open your mouth talk khuluma ngaJesu mwenzo takutshela ukuthi ufuna kanjani how can start bakhulu ufranze khulube batimoni ukanze ukuthi la khona khona kuse batimoni khuluma batimoni sekuyenziwa lo nawe la usebenza nami khona la kwathi baphethe igolo la ulalele sifuna la ulalele matoka ngolile elaela kula kuhleka ke ngani afika nawe bani awusholutho nathi likhona khulu kodwa kuba bazaza bafakazi waqala usebenza khona usebenza ngaphelele ngoba ngene yawo la ngaphelele asibele kana ufuna kusitshela sitshela zikhombe usinathe sinziyo la sitshela usisiyo usinathe umreshi kodwa nayinto angabona angikho wena kanjalo bazange ngiyabekisa nje
Usebenzele lokho, but usebenze lapha. Iministry lekule esinayo wazalwane. Kulapha abafethi kuKristu futhi. Lekule iministry lekule lokusiziswe yona emhlabeni. Kunyaze abanye phela uJesu. Ugovu banalo bazalwane ibhangela ugovu inalo lazana belethu namakhulu asinyaka uzokholela ngani bangalo balethile enkosini ubudeshi ngakwala akamphezulu nayihloko bangalo balethile enkosini silowe namakholwa angiyaqola manje ngoba ngiyabona ukuthi ngore fasa ngikhuluma lalela ngibasa kule picture ngakukhuluma umuntu kawuphumelela ekubeni isona ekuthenini alethe abantu uJesu ngapha seveletindo fasa nato utende letiko bekuthembeka utende njengoba tinjalo 7 days watenda kahle different listen let's begin kuthi ngawuba haleluya ehlali ngawe isulu bazalwane nawe nothembekile utende kahle letiko 7 utende usaphila umhlaba wherever you are uyasebenza uyafunda ukutende kahle letiko 7 Manje sizobuye usikile lokulinyamela Shumayeli. Uthembekile nawo. Sisitshele bahamba. Kungenzeka silaze uNkulunkulu makhelo lebethi. Kungenzeka silaze ukubesilaze uNkulunkulu bantu nange balesebenza nabo. Lesibuya nabo. Lesibumndela nabo sibizile omasulu. Kodwa lokho isonto thibana spiritual mental lokela. Sabe sibuye ngakuwe. Christ was like, como se we fancy usela noma ngakho weba sesitawuni negative kwemase sekufuna ukusmile baya banetone abamasho batasuko if never attempted you have never told me anything usipata mbona sana awukasho na ufakazi kuthawazi kumelulu laba nomhlaza sokuyakhona osasitshela ukuthi sizomunye kuneminyaka enendla shini sasikhuluma na umuntu kaJesu nikhona za nawe ufuna ukubila ukuthi ufuna wena mabala amakhulukobisa abantwana ukukhosa abanye bayana balabafunda amathemba bafundisa khona abantwana abengovu mpela kwasekondalo inkinga lo kakhona ngaloku yathi ngelo smart lanathi labayo uligovu afuka bone labanye basityalana kafundi wena uyathi ukwamse phasa ngabo number 1 uphasa kahle ufanele kayiningathi no textation sikwenda ngisho evangelini bazalwane lo ize sikhuluma ngokusibeka Timotheo sikhuluma ngabise sonke sizabona siyakhuluma kwethi man have you ever organized okungenani ke not wena organize okungenani mbuza nyoshmayela khona na angazi kwena yacela mabeke ngisa umntwana wakho lo ufuna inkothi ikhola lisizisiwe yebo haleluya lo lisizisiwe lonke siyabonga Jesu manje balaba ke abafela ngayibona seyiphuthele abefela uJesu bona bafana tshela
umfundisi wakho uyaphi utamkhamba umfundisi wakho ngabeke umfundisi utaphuma uphi na unasiyo utawuyaphi utakhuluma nabo lokuthi abantu babelemageni uhlala wabona uhlangana nabo there's a reason uNkulunkulu uthi why and the person utawumembi atilanze ngabo nguwe ngoba wena uNkulunkulu babeke nabo labantu nakuwe so esikhathi mina ngifisa ngempesa wakho nami kusina ubona lo ungangithuki wala to one day I am accountable to uNkulunkulu about these souls Don't let us arrow. Go to my son in Zaba, as the Zaba called that Pony, Captain of Food is some of my young and called a Jimmy Law. Zaba was the said, Christ. Scripture is together. Zaba, hey, what's the line? That's when Papa died. So they died. Don't still not pushing that. The biggest customer produce by the village. But don't think you're going. Or so much gifted when I intelligent. But don't think you're going. Look, you said that you put an officer, my mom, child, in a match pay. I said, oh, poor village. I'm saying that. Call me mother, and go ahead village. It was there. Ukolo ando waliza semtabe yesi ando wala tona nokolo akoma tona na ndo tata kitse uzo tata tata ukolo kuna ulo engabalenya lengabale lekhamera lo ngakhola engikhetha khulu uvumentolese khona kushola umgqole ufile lokwakho awukhulume isaba now when it comes to spiritual things, but in church, kids in school, I was going back because the child died on the way. Now we're looking at what goes the way now. Open the door, good. Okolo More again, La battizana na awe, la batuwe. I'm not Nami, battizana na bora ngene. Awe osibatuwe. Ngene osibute ke bana tuwa kimi. Le bana batana nami. Kana utsala. Ngene. You know those people for a purpose. You see them for a purpose. You know, once you do things, you know, that now, was your comedy. Begging institution, begging family, begging was zero. I will say, get away now. When I'm be saved. What now? Be saved. When? Who's the man who will say it? But those are called a people. Otherwise, ukaza usi semu weka nyenge manje lokisa lepobe hityo nge kinisha kule hityo ya moyo ngoba ukisonga kona kokho ikireizi kole hityo nge mapinda kole roma shmaya batatu kole kudeko Ingkuni mlonde kisana naye ukora usakora ukirana ni manyana ukirana kikanati wenda laini kuwa naye uhamba nabo wenda nabo ai kole lo mkono utaresogwe because of you nena za kole kole some kupenda sinziswa
usinziswe lokusindiswa lokusho uJesu. Nakathi Jesu akukhanye ukhanya kwempobana empobana. Light is attractive, light. Most people go to the super. What it is? That light. Now habefuthi nyama indlela mawuyani mabajani ungaqala kubona light. Ubuya isimo sesezelithi masesemakhaya. Angithi sesemakhaya. Nje ngahamba usuku. Lina lethi kakhulu. Lina baba. Abesu. Ngangeza lapha nyawo. Ebusu lina baba. Angisabe kwavele umntana okhulela arafa khona rafa. Ngisabuza. Ngomncane bathi mntana. Kodwa umncane uzemntana. Ngiyamthalela baba. Lina baba. Hamba. But after in other words, impilo yakho njengomntana kaNkulunkulu ayibe attractive ibadose bantu ibe nemagnet ibadose uNkulunkulu bantu lempilo yakho. Amen. Aphinde Jesu wathi nine nemsawuti yomhlaba. Kuhle lokuyeswayi kumnandi wena bathi kuduma kunjani nothi leso sokudokotela kufika kodwa akusiko uzalumnandi kuba mnandi kahle wafana luswayi uzenze luswayi sinziswa lo waJesu ube ukhanya ukhanyisele abantu babone ukukhanya kwakho. Light is attractive akudose udawudosela abantu ngempilo yakho. Abeti bantu because of your life. That's the moment we have school about. Let's never. A school village pay. Sikula mkola. Sikula spirit zako. Sikula mkola wako. Sikula ne attitude yako. Sikula letine. Sikula mengi kamera ya kazi kwa. Sikula ngako konke usiza kanjene bantu. Impilo yakho yonke. Nasikhuluma ngekusindiswa ngokukholwa. Sikhuluma ngenguquko yakho wena wonke. Bakhona sana. Ngifuna sikhulumisa ukuthi bonke into le. Asina ngifuna ukunyakana. Uname. Bamesina uzimana unyalile. Ngoba ikhuluma ngakho ikhuluma ngayo. Uyabakisa nje kancane ukuthi ngokukhuluma ngeke ngoba. Ngiyaka hawo. Masa baba bana Name. Nenda. Have you ever noticed basa ukuthi ubakhuluma ukukhuluma kunani nemali. Wakhuluma nje yini basa. Ladies. Now ask nje. Where did you live? Yeah. Lekaspo. Where go? What happened lekas. Kube nene uthi very good. Ufuna ukuyabaphila khona ngakho bakhulumi. Uzama ukukhuluma njalo ngakho bakhulumi. Kanti ngale system, kanti ngale problem bona. Ngisike baselwane sinziswa kahle lo Jesu ukhanya kwakho emphiwa bonke babone ukhanya kuwe.
before you speak. Ababona ukukhanya nakuwe ukuthi sizisiwe nempilo yakho mnanzi lempilo yakho ikhaya mnanzi sizeyiswayi esigodini emangweni emsebenzini yonke indzawo lempilo yakho ifana noswayi ungasengi isimo sokuduma nakhona wena uduma nakhona wena bayisaba nakhona wena uya bad news nakhona wena ahlela abantu bangahlela for some reasons mhlawumbe izawuthi emsakatweni ufuna hayi ngoba kukhama wena awesaba because of hayi ngekuhle ngoba awuflathela bathi lo ngabe ngibonana mina ngabe ngiqosha lesebenzi so uflathela lo ungikhambe ngizonke isimo so ahleke ulahleke uphuthe nathi khona naye la ubona siphathe isondelo ahleke uphuthe lo amazanga sinjalo umbe for sibonele siyabona sakubona ya ya Siyabasaba. Kokuqala uthina. Na ufuna uthini? Ube lula umsebenzi wakho. Wekhuluma Jesu. Ukufana ulanze. Bakulale. Banayifile bona. Senziswa baba. Khola inkosi Jesu. Hayi ufuna khola bodwa activities. Loku light khona kwakho bayikhomba naye ayikho yedwa umuntu ilight le noma sonzela kuye khona sitsiswa noma inyama mina ngiyinyama yakho satanzi sena sishaya sikolo mina satanzi yabantu Let's go to Matthew. Satan, no. Sintizwa. So nje baba basizisiwe. Bakhola nayibaboni. Sisisiwe khona ngikusi ashabo. Kona sihlaba naye. Sebela naye. Umfakhulu. Sotela kuye. Kakhathi uzosotela. Lonke yeshana. Yeah. Lonke njana. Usabe ke usabona. Usabe usithi. Ha? Ukwazi semba. Good. Good. But when they umoya, the spirit of air. The spirit, evil spirit, nobody a spirit. Yeah, it was deep on a daily basis. But the best thing is to realize who you are. Once you realize, you've started fighting the war. Christians are going to win because you realized. But once you see yourself as the hero in the midst of this trouble, but also the cow, the nobody will follow you. Nobody bear over the sins of your sins. But it's a isinziso yamguqula umuntu isinziso ikanikukhaya isinziso bazalwane ikanicharacter isinziso ika amadosi ithatha Jesu imbeke kubantu community imbeke bambone uwe
every day. Nasifuna ukuthi sifuna ukuthi bantu basilandzele. Bantu bayitsatse le mpilo. Bantu bayifune le mpilo. Bantu bangene ebhayibhelini. Abantu bangene sokuthi siyakhuluma njani. Noma hamba uthi ufuna ushona ne-English service wakho. Ilokhu i-English service bayongena uyifanye into okulungile. Never unayo yakhona masisis, never unayo. They are not even going to greet you. I'm there. Ujaphunjana, udawuyazi ukuthi so west lapho. Ngeke so west. Nama maka kulo ngoba so giant kwa mwethi. Ngoba so west. Because it's